Ja vam moram predstaviti još dvije sestre i to priznanje. Tu su Hena i Emila. A ti si Hena. Dobro, dakle, Emila i nije, nego, ajde naučimo zajedno, Dakle, ti si Emila. Molim vas, kad vi ovo shvatite, ja... Dobro, sad, u horu imamo i dvije Elme, koje idu osim hora čak i u isti razred, a večeras je tu i njihova učiteljica koja je upravo pjevala u velikom horu. Elma? Elma jedna. A Mila? Jedna je Mila? Evo je tu. A Mila ima jednu veliku publiku, dragi ljudi. Dakle, pošto voli da jede, jednom prilikom ovako je rekla mami, molim te mama, molim te, nemoj da se razboliš, inače će nam tata morat kupiti. Nastala Mija odlučila je da bude vegetarijanac, jer jako voli životinje, ali imamo jedan problem, jer voli piletinu. Tako da će vegetarijanac mora tako da se radi. Tu je on ja! Dobro, tu je neki drugarica Ajla. Ajla? Bravo Ajla. Moram reći da Ajla ljubomorno skriva ime svog frizera. Dakle, samo on postiže to da izgleda kao Rijana.